turabasuje kandi tubifurije igicamunsi cyiza mwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru ya Igika TV Rwanda. Twagarutse ngo tubagezeho amakuru agezweho muri aka kanya. Muri aya makuru turaza kubabwira ko umutwe wa mama 23 wemeje ko bidasubirwaho bamaze gufata Kavumu ndetse n'ikibuga cy'indege cyaho. Tutarava muri Kongo turaza kubabwira ko umutwe wa Kodeko awishe abantu barenga 80 mu ijoro rimwe. Turaza kuza hano mu gihugu cy'u Rwanda tubabwire ko Gasabo umukozi wo mu rugo akurikiranyweho kwica umwana w'imyaka 2 yariraga. Aya makuru n'ayandi reka tugaruke tuyarambura mu kanya. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye. Umutwe wa M23 watangaje ko wafashe umujyi wa Kavumu uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko M23 yinjira muri Kavumu, muri uyu mujyi hagaragaye abasirikare benshi bo mu ihuriro ry'ingabo za RDC bahunga berekeza mu mujyi wa Bukavu uri mu birometero hafi 25 uvuye i Kavumu. Umuturage uri muri uyu mujyi yumvikanye avuga ati barahunze. M23 igeze muri Kavumu. M23 iri kubirukansa, abasirikare bari kwiruka cyane. Kavumu ni ahantu h'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo kuko niho hari ikibuga cy'indege cyifashishwaga n'ihuriro ry'ingabo za RDC ubwo zajyaga kugaba ibitero mu birindiro bya M23. Iki kibuga cy'indege kandi ni na cy'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Kivu y'Amajyepfo zakoreshaga mbere yo gutaha mu ntangiriro za 2024. Umuvugizi wa mama 23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yemeje ko Kavumu n'ikibuga cy'indege byafashwe mu rwego rwo gukumira ikibi aho gituruka. Kanyuka yagize ati nkuko twabisubiyemo twasenyeye ikibi aho gituruka. Ikibuga cy'indege cya Kavumu cyatezaga ibibazo abaturage bo mu bice tugenzura n'ibirindiro byacu. Kuva ubu Kavumu n'ibice bikikije birimo ikibuga cy'indege byafashwe na AFC M23. Uyu mujyi ufashwe nyuma yaho guhera mu ijoro rya tariki ya 13 rishyira irya 14 Gashyantare 2025 abarwanyi ba M23 bafashe santere ya Kabamba na Katana ziri muri teritwari ya Kabare. Abasirikare b'ihuriro rya leta RDC bafite ubwoba ko mu gihe cya vuba M23 irabambura umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Bamwe muri aba basirikare batangiye guhungira mu zindi ntara nka Tanganyika. Igisirikare cya RDC nacyo gikomeje urundi rugamba rwo kuhafata kugira ngo basubire inyuma aba barwanyi. Tutari twava muri RDC reka tubwire ko inyashyamba za Kodeko zishe mu ijoro rimwe abarenga 80. Umuryango w'abibumbye Loni watangaje ko mu ijoro rya tariki ya 10 rishyiriye 11 Gashyantare 2025 umutwe witwaje intwaro wa Kodeko wiciye abaturage barenga 80 muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bwo muri teritwari bwari buherutse gutangaza ko abiciwe muri iki gitero ari 51, ariko sobanura ko hari abandi benshi bari bakomeretse. Bose nabo muri segiteri ya Jaiba. Umuvugizi w'igisirikare cya RDC muri Ituri Lieutenant Jules Ngongo yatangaje ko bagerageje gutabara abaturage ba Jaiba basanga Kodeko yamaze kubica. Ubuyobozi bw'ubutumwa bw'amahoro muri Loni muri RDC MONUSCO bwatangaje ko abarwanyi ba Kodeko bicishije abaturage ba Juju intwaro za gakondo banatwika inzu zabo. Nk'uko itangazo ry'uyu muyobozi ryakomeje risobanura, abasirikare bo MONUSCO bahanganye na Kodeko mu gihe yagabaga iki gitero ariko ntibashobora kurokora aba baturage. MONUSCO yasobanuye ko nyuma y'iki gitero yashyize ibigo 2 by'agateganyo by'ingabo zayo muri Jaiba, by'umwihariko ahari inkambi z'impunzi kugira ngo ziribarindire umutekano. Amakuru yacu reka tuyasoreze mu karere ka Gasabo, aho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwatangiye iburanisha mu rubanza ruregwamo umwana w'umukozi ufite imyaka 15 y'amavuko wishe umwana muto w'imyaka 2 wo mu rugo yakoragamo amuhoye ko yiyanduje. Ibyo byabaye tariki ya 8 Ukuboza 2024 ubwo uwo mwana w'umuhungu yanigaga umwana abakoresha be bari bamusigiye, bimuviramo urupfu nk'uko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru.
uregwa yaburanye yemera icyaha, asobanura ko uwo mwana yiyanduje biramubabaza, aramufata aramuniga amuhirika ku buriri. Nyina w'uwo mwana aje asanga umwana afite akuka gake, amujyana kwa muganga amugezayo yamaze gupfa. Nyuma yo kumva ikirego cy'ubushinjacyaha n'ibisobanuro by'uregwa, urukiko rwapfundikiye iburanisha ruvuga ko urwo rubanza ruzasomwa tariki ya 27 z'ukwa kabiri 2025. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'107 y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Njye nitwa The Fresh, komeza ubane n'amakuru ya Igikara Rwanda TV, kanda subscribe kugira ngo dukomeze kumerana neza.